Yes sir, I call me them swagger so exploring Uganda. Wano ndakuchakarira Mbarara utinemu. So erisato hakoretera. Wano ndakuchakara utinemu nechi. Oine demu wawe toinemu. Yes. I'm on my way. I'm on my way. I'll see you on. Yes, so amazina ndiye Muswaga Nkaburijo kandi Nkore Media. Mubare kuforonga Nkore Media muza TikTok, muza WhatsApp, enamba ninkujibaha muze YouTube na munonga Instagram, Facebook, Nkore Media TV. Ejo niye hiro kuretere jamani. Kandi woje muzana wa filmu, enamba yanje jo gitere tubase kuyamba mu kuzana filmu kandi tubase kuri kurutinga niwe mundo kaba umuntu wa mani munonga. So twakuretera umwanya uko kubasa kujoka cyakariramu otine munigana ningwa show inemeza kabodazes zonka nyine muganda wanje off savage ninga shasmani cyakubana tutambura hamwe kandi tugezaho kuretera ibintu by'amani munonga. So aha uturi nisho waza omugera ninga show mugera gwitogu ogwambarara ninga shiriva Rwizi no mugera gw'amani munonga kandi abimuti baye batakumanko kubanorwa omutawunoku wano yongerayo oku ebirunji nibyo binje biriyo. In fact abagiga wabo inesete zawe no basa ku investinga side nkeze za bishop si watatsha yaho naho tukuchaka kuba tukorera ko medizito no mwanya murunji munonga so hariho naha kandi wakachapa cha 4 stars no suma okache ekiringira kuno mpulira makuru ngo mbwire bwa covid abantu bakabije abasiba kuno bechirinjire nangwa cyabasika bajana no kubashemererwa kandi embera zikaba zirije munonga kunga mambo ga off savage asheka kando gwe tukamujangwa acijo mwana muteja abaje sasire so wareta yo demu wawe na munonga nko munya ubwire umwe bwo kushakara taro mukwate yona baka konkanke wojo muwoje burambuzi babasa kwijo mwanya go gukuze tokamanya akuba kurugira kimwaha straight mpaka kurengo muri Mbarara aho ntabasa kugire byakoregwaho kandi shange byajiro kubyashemeza abantu naye kana mwine support na munonga nkawa abembezi bitu abamani nkaguje no muhozi namwine support nkejo nimbasa kugira recreational singa inataho kandi ushanga abantu bashemererwa bayenjera no kuganyirwamo nangwa n'eminyeto yabo n'emirimo kandi kintu cyatamburo mmisho mwe bane munonga kuma riva Rwizi kandi norebete kanisigeje umwanya gutemire abantu bagitwire hihi kandi kintu kitamburaje munonga so eshaje murinde movie Advertise is coming. Mwere munonga gumana mureba Nkore Media amhagire Nkore Media kandi filmu yanyu nyamurunje Advertise rero ne kushora ne kubera filmu ya man munonga iri kusingayo ninshemindira ne kugira wana ndagura computer muri Mbarara ninga laptop iwe namba 0 mushanji 5 tubasa kubantu tukwasaganya ugure computer ya man munonga so River Rwizi it's amazing river kandi hano rane shonka yakora reke neje tetorora mukace ezanazanamu so nchanje maisa ngwaha abantu mwatanika kujihereza respect kandi mukajana no kumwakora aho recreation activities ezitakushisha mizi ezitakushisha byo buhangwa ikintu kibasa kutambura kurunji munonga haro baje haro rutindo kandi rwo crossinga rukaza katete kandi so hari link tinaraba abantu binje munonga na munonga government yaenda ne basa ko diro kuyayongeramo kandi yongera kubonezamo ikintu kibasa kutambura nkahe basa kutambura mlisho rutindo rujyaho so nabwo tuzakwantubere ko mu video yaka Chables mwe bare kuri Nkore Media misawe na tubona na nyine Osave Jasmine mwe bare kusubscribinga Nkore Media TV.